Sorry slan don yeesh son bliona ille. Fáilte go seachgainn an an bheithe scríbatar Gaeilge. Well, ha féisian gúnéiding déisial, nó go bhí déisial a marach, go hoffigal sé de luain an seachgah lá ríchad den lúnastal an lá ma dhéirig. Ach ha mi sé a bhí ag an tachatas ma dhéirig ac am an bliona, fa mi ag féisian an leorichin ríhisht an dé, ag da hachatas, party avec Lua Press, farro Gavin, a cwr fáilte eth Carrigan agus Uihin an Taifóisichi agus leif mich peace big bídoch amach as a leor seo an ballach big ag éistig ag dorsan a hánig amach na betreia an bliona agus ha seo rí ein ma lennis sif na links van a video ha seo rí cheanoch. Agus va jiffer Gönje va et barstock uitgechug agus skrivig non-fiction, skrivig politicach, miskechuje jiffer sjorse ruten ha FG mach vuchen garage vo loa, so was het magaridu gemasnok agus even nula even jesker va mi ek tachertus verse dialogues and poetic translations. Agus was het gemaakt nog van Mark Ringe a ha a GNU leven leor Radio na Gael sheva a sachar agus va koigner dudi charo va kerrer varst a alpa agus a eding va a levig an kuch marstoch agus a brin mu etter hengelchug agus mun an operachge agus ma ying man a ha Corey yn y dol as an oper as a billet and sass. So she had Miles Campbell, Jeremy Johnson, Africh Nishke agus Niall O'Gallagher. So I overzag eentje nog wie geestig ruwe. Ha mi tikshin root big Gaeilge ach ha mi kaal en toevers achglen. A charomi a son a netter hengige gechlechgig. Wa mi son eistig rische fjol a va as ne fachgel rische ruium is rische nuaim a vek a varstoch hees ach vi geistig ri etter hengig. Ach va etter hengig maar un aan na ro dunne a kurfé met. Agus ha mi va mi tollichtje a vi feesking ek na differ tacher tussen Gaeilge ek feesjen leorichin ek Romy an bliona gro dunje aan ek nachro an karen ach va Gionoch a vi geestig rie a va ek ro ui as a husper as na skriveteren agus gaifsen ha kutremach gebi etter henge gegaan agus sé op het skillel hawn le skillel channes kam kimmerni en net na hetter hengeren an operation cholua chaburin gose. So beshet fish na leorichin jeshal agus well an dói ha mi tollichtje gebi an balle savach rihisht ach an lai wille bi mi a giondring na kormen ha viaking a vi feking differ ruten cultural go eterialitje ver even starschlich aking re mias en lunastal. Rut ille va mi gianu as a velle ille an een glasagu en chachko ni galaf hacher mi die ver vis mi kujahug leis een skrive gekke ha skemme mentroch ek Carlin en leorichin aan een kovaun le orus leorichin na halpe son mentroch a horst do skriveteren ure agus haine urum gose vi a goper koldery Alistair Paul a ha even duish sho ein ha het tor skrivig mar ha agus hadde sé neug mees en vi mi goper koldery shissen even a skillken gurage ige. Sé roet overzag eentje a haan aan een mentoroch. Gaan jij Jessica gehaan, gaan jij Tjekisk a haan. Sé daif et er geest profession toch.
aha an a mentorship. Agus chanie gyfel sar glychgus ag y mentor nach cynniach no gyfel rwt ri horst siachat no fi sparag y nech a hafing y chorum sio. Ach gyfel y mentor fi far y fel yn sgrifet ag iddo na straihe a sy'n driach ach geheen. Agus sa'n sy'n haid I fi gonse, fwchwn vleonach yn y nish, fwchwn dwsyn vleonach stoche. Nid y fami y gopad y hyd chrwniwch o gacym, ef cainch na calica cailche. Hwydd mi corm a fi gopad color I Marston McIntyre. Besan y mentor acymse, nid y fami y sgrifag yn sgilach yn garad sin. Agus von Warsin ha da chorum edda fi acum a fi gopur le sgrifet yn ure tron y schema sio le Ian Urcherton agus le Gregor Machgomish agus chord sin reum gymor agus hami'n dŵr gymbia a hiarst hwsborsel a fi gopur colri Alistair Paul a sy'n y bacon miasan a ha rowing agus ha y chwle dau veterialitje. Colochri a fi jesachug far a fel gach dau veter jesiche agus úter Jeffreyche. Ha a chwle skriveter eterialitje ha jeffer werken ag dönje, ha jeffer stoilichen skrivi ag dönje. Agus sherut as kutrumich ni mentor gymbiet a tos teich agus brosnachug agus gyntoket keisten agus geriet an yn doi hyd critic a vis a caet hedden root agus gebiet jonoch a fi dolge minachach a sas an yn structure is character agus roots bi ele vis femel gan yn úter agus bi jiffer úter na geri jiffer root an as a process agus mar a hwt mi ma jeng jesachug sé ha geri ach gebi gu an úter heen ho kjolvor brivor sa suringavi agus sé nön shors a root a version gamas le mentroch so ha mi hofors noch gyfel yn corm sio ac yn rihist sé root hofemel sa goes a hawn agus ma ha sé pein a skrivag a sbi den ide ag a versiw de ho fat sa ha siw a fi a skrivag ha jiffer chorm yn awn ag jiffer iden va mi cwjoch gyma forstoch a hyf skrivag drama gydur mi corm a nönrwt i enw hyf drama grom I hyn a fein mentorach o I ein filmlag Machgliaj tro Playwright Studio Scotland agus wan noorsin ha misje teich mentorach a hort do skriveter do Marcus Machkentorner na da essen a gopa script so ha je verboinien a kurne skemmichen sjo doi agus sé 4 jochar am haun ha torstorst klarame agus Amazon a roid mar skriveter gussen kru krieg het piece op an stoge agus kujok ha fis ak het gefaiu bergen bo kujikenille hadionoch soul a horst even operaket geminachach agus it is honoroch ma je agus a hadionoch de chujachug agus gebien oper chom ma sa suringa vi ek jan hal agus session an a project more of a second Ching yn chachgoin na haroing, ransachag na Gaelic, ha mi caet a rust fishe sio, hanel mi gyfich gal pepper no bring no dat, mi giroch mongorst sa geistach rydoniele, agus lecho trang sa ha mi fi, hadde sef miasan yn tawri. Bi a cholawr sio, mar laihan sure go, agus ha mi kinsioch gybi torrit yn insioch am. Cwyw sinne fwamsa yn chachgoinsa bi mi rash na heachgoin le video a severla agus neoch inchneoch ma jeng rwt oer a vis a tachert leis yn skrivig verla ac yn hyn. Gos yn oorsin ha mi dochs gybi 4 jo heachgoin ac yf ule.